IDP ho hi ke wang hin kol gamang gisu tingai le ban ko la ding in le lo pi ding na to sang chen sang e ho ku ki society pum pi represent boarding body khat ni nei lo pa na su choi cha chu pangai wanga chu pin pin jang chen ga ma geopolitical thu se ba geography geopolitical jang hi isim tu thei diu tu he to ai awa tai muntina chen thang yo hi sim tu honga yen i chen na hi majority hi na ringa hi iti chen di yo ngam la gu yo hi even wa tua lam ka le kangpo pilang ki yebana ha set ke banga he igamu hi khala khat kimat na i koi thewa yum na wa hi majority hi wa le ina to ho yang hi a sei hung nom je tino ya hi khuchen yang hi sim phana nga ya ka tina hi NUI government yang chu gal langa chu KIA ya ke nga hi jing to tu lai ta ya KIA he mo yang hi ke ho mi hi ke ho no ya na tong hi amo yang hi athum no ga mi amo pi the nai kol ga ma ding ethnic group khat di ta hi ti chu recommend khat a bol wa le NUI nai chanam khan ai thu la nga chong le tu lai ta interim president chu ama ho Paumin pat pai piu pathin ka thang ba in tuni hla pha na slide the bridge discussion nei khom dinga phat man tam ta hin pi pu Dr. Thong Khulun haukip ma hi former Kuki in P USA advisor hi in chuting le tu ayong hi USA ma hi citizenship ne ya den hi in tuni la ama ho cheng to ina sei khom diu topic che hi ai le ku kite geopolitical jinmun India hin Myanmar hin chuting le Bangladesh ku kichate idin mun ho hi ina sei khom diu hin tin ama sa penen na bon chawa la pha jingka pha kain bolin ama sa penen pu Dr. Thong Khulunin ina hin sei pi diwa ka dei chu ho ku kite hi India azong yumovin Myanmar azong movin chuting le Bangladesh azong movin namun zo si ven tu hin gal din mun na idinguvin gal idobun gal isanon ichi ho hi ipi aman ipi timu dan ne yam ti chu amasa pena I sei pi dio inte ulun nang na phanan kilao ke pa me le ke murana wang he ki buye na hiang le boy na ki ti certain problem ki ti he stepping stone for success ati wanga cho boy na ha sa na ki ti he mi na sunga he ke pel thailo na theologically ki se yang le boy na yo hi iti sul hab de ham ti hi thip ting honga hin khu sunga hi ya hi to yong I boy na ho hi lang khana ki se le I sul hab them wa le man nam poi phat chu ma tam pi hum dinga me chu lang khana se dinga tho hat anga yin chu rang chu le asul hab jiding dan abol jiding dan pa hi phatia ke ho to na thea chu le mi pi te ho yong hi lung to na am thea ki thungai na am thea le hin tu chung I boi na wa ku na wa ki mai la ma ngai tu cha te e ho khanga ding en phachom be se hi yang le tu cha khanga wang chu mi to ke ba nao chan wo khat chu kini the in te ti wang chu possibility hina is possible but it's not easy by to by lo ai wang ai the ding thil khat wang chu pi ha imai wa hina ong ke khai lai tia ka mu in te na ke kinem ta hi to hi anti dia balmal langa na to na hi ka line theology line to kitu hi yang le nam ngai lun na ja la hi pan kala ai ti chu ka sei no me ai chu pathian na to ki ti chu a pathian ni ngai ma ki bol thelo ami hi mo ringa na ki tong hi na da pathian ngai lut ki tiang chu na so pi bible na so pi na ngai lut thelo wa le na mu thelo
น้ำมูลประเทศจุดที่ไงรุ่นอันบัติดานาจูทุนยาอิสุปีอุนาวยัดน้ำดึงอ่ะเปขันขัวดึงอ่ะไงรุ่นนะทิลบอลนะโตอินอีป้าอย่างจูขัดละมาดึงอ่ะอย่างประเทศนะโตเหตุก็เยอะเลยตัวสารคันดอกเป็นสูจะจุดจ้าอย่างจริงตัวคันดอกดันเป็นสูอีเจนนะจูสิว่าเห็นอินเดียตาเมียนมาตาบังกลาเทศจงเลยมีมูสิตตัวบังอีจันตัวบังอุคัดที่อุมินนะอีสิเป็นฮิเป็นอินเทอร์เน็ตยามเหตุที่เคยมามูรานะเฮมีมาสุงามากิลุงตัวโลเล่เป็นข้อมเป็นนิละทข้อมเทโลป้าจาลาคนมีมูสินาคิจังเยหินหลังขณะเสด็จงาเฮมีรังสางayong kinim jotalo chi la them ne nang ne lago he nang pi hi yang le ai wa nga hi chen na phi hi ho abui na khan hi mi hang san te ni ye wen I pui pa te ho wen gam tin na vai na hom wen gam tin an na lo wen ai le to hi democracy khaw hi pha na hi mun te na yum ne yu sha minority ki tharo nai le ya hi min masangai thanei ne pau sunga pa akun jala hi to hi imu sit nau ki te le na khana se pi ha tu khang ki vai purana je jona the mon jong an mu pha na hi chi hi e ta bon kha geopolitical thu se ba geography geopolitical jong hi isim tu thei diu tu he a to ai awa tai muntina chen thang jong hi sim tu honga yen I chen na hi majority hi na ringa hi iti chen di hom gamla gu yang hi even wa tua lam ka le kangpo pilang ki ye bana ha set ke banga he igamu hi khala khat kimat na I koi the wa yum na wa hi majority hi wa le ina to ho yang hi a sei hung nom je tino ya hi khochen yang hi sim phana nga ya ka tina he na pa hi ko na hi lesson phata chu pem ta khochen sim phate ngai ta ti wang chu ke number 1 a ka koi ayi chu atu ta banga I chen pe pe le I buina hi mang lo ding ayi chu yum ne yu sha sanglang sirchan program lang ti lawa hi minority ta banga ki ya zimin I phin dio na boina sim ji ru ki boy jing dang ya hi yong hi chen dan jang hi sim phat ngai ta ti hi ama se pe na kamu thil khane ki pa me pulun pu tua ibui na pe no hi ho chu main marang yu mu India yu mu Bangladesh a jong yu mu cho hi cheng hi ki thu to chen lang ki thu kop thele tua India bui na itu ho mei te hian lang milong te hian lang hi jong le ama ho hi chu bui pi kham jong hi lo ding hian na ho hi ta khat nin ki thu to chen ten pang khom thele hen population ang chu tampi hin pha diu hi gin cha da min chu ting le to ai bui na ho jong hi ma chai lo ung hi ding a hi en a hi le hi chi chu angol pen en jong a het thei khat a hi en a hi le ipi pen hin ei su mo wa mo I pan khom thei lu ipi ji pen hin te ti nang man na mu dan nei si pi kino ke murana wa he chi thumla he Bangladesh wang swe le ki ka wa he hina ye pumentin chin state le Mizoram in I khanwa ya hi ki lung to le yang le practical ta ki thu khom nei ha san tin a hin lung la tha adang a na ti a ki pi tu na chu thei ding hin number 1 su to ding sim phating hi Burma le India boundary hi a hi yong a hi thei yo kan se bunga he aje chu teka khanin Kamsang district hoi ba nai le Hokro district Kamsang district ki te ho masanga u pa te ho cha sat in pi te ho wai hop nagam hi a e ho tamna e ho wai hop nagam hi a atua hi e ho hi kilom che ki pai ta lo hi ya khu chi khu kagam ha ki tiang le ki mo lo hi
akchen talu ya inda tha yewa khu bui bui hinda tha hi wan dan he lewan ke gelda na hi te kan twa kolgam balmalanga state kidala hian hi state kidal hi chunglanga thaman tigam north side langa south langa kalimu to ka hi chule solam langa chindun river ile thumlam langa chu india burma border ile agam area hi kawele israel ti pha cho aji chu south to north hi asaw dan hi kilometer ja thumlang thinga hin chule e sulam apat na thumlam hi alit pan pa hele kilometer somgu moyen ya chu area ang kisele israel to hong ki bang thim thawata new lo he chule ite lang to chun india bordang lang tong sei kit le ya kan sei kamjong district le tengno pal chule chanti hichi district thum to hin ki ma na hin to ka se o se ai le e chu ka sei bonga chu ipui pa te chen na gam ho hi paten ki to phare nang ki lu re na nang hi le hichi gam ni hilawa ki khante ni hi masanga chu gamanum lawa in ki cheng man hi to chu gam khanin in khan pa na indo burma border line I khanu yang le langa chu e doi tu mo ji mu the wa le he wa sunga chu ki vai pu na chu thaki ye na ki hu tu the na ya hoi de to ai gap yo ke chu manipur le burma jing yang hi ye ya hi teka khana nagaland langle dimapur khuchi assam langa nge ai ga chena wa khulanga yang ppm ithum bangwa chu milhom te giya chu am ho yang bui che dimapur nga ga cha yang mi te ho hi sangbanga lungmong ta lo ina masanga banga yang biha privilege ani ta lo pius achan bo hi thom che thwa su restrict hi chep ta cho restriction chum be pa na hi ni kho khat la hin min ayin lo chang ju thei lo in non ni kho yom thei ni so hi ke wang chen to pa na hi ge la no ma gam sima hi te na hi le east manipur east pat lang hi I ti le kilo thei kinung lo thei dang ti pa hi politics khat he ni nung lo thei wa le to kan si india le burma pum khan akyum ding I tha yong ha ding kolgam sunga yong cheng nom chen ki cheng thei ding india sunga cheng nom chen ki cheng thei ding ji chu to hi kolgam state agidal wa nga chu ami kim lo chang ti lo mi chu ye tu spai sarkalin thil phalwan bol ya chu miusin ama sat ya chu tu lai ta hi mei thal tam ni ni hin wai pu thu ya democracy he le mi pin wai pu ting la chun a thoma tam te chum di chu ya hi number 1 a hi kolgam jong hi sim phet ngai tu na to pa hi ong chala to hi tamu chunglang gam khan hi wang chu ki pu hi tan call spain wai pu talo en ki wai pu hi chu ai tamang khu ong ke lit phat le hin lang khana chu lang khana yo manipur langa in ko teo koi la cheng nom am jong le ko lu na chen sat ye chu kolgam chu yang gam chu li ni chu lo yong ning thing la song yong ning gam hoi ta ya mi la khat lang ni kilu jang le ning na lai ne la cha na ti in ti nai le ye chi ken tua number 1 a ke re manipula yu ti chu isa iti lai mu di kam ke hello ye chu mai mai le te yo yong le india government in ipi to ka chu ke nga lo ding ti na in ti no step ni ki ta kol ga ma chu to chu government ki chi lo lai ta chu gam chu in I to pha ai le igam ta banga hi komia nam ki pun tin kolgam government nam ki chi phat le hi chi kagam hi ni ti chu claim ki bol le adei lo le along lai lo le amo chang lu koi ma lu cha thei lo ki tong thei yin tua for example shan state kolgam shan state china gam gi ki mat langa wa state ki ti ko ne tiu ba wa state khu kolgam sunga hi na wa nga wa te hi china to china bek abola amio si sum la pai ge ya china suma ya wa
agriculture technology ke ya China technology hi ya ta gamo ko axiemu le pa cha da bang China ko pi da bang state da bang yeng he ai wa nga chu international boundary ati bel call gam ina Burma chunga state kan hi ai wa chu Burma government hi spy yang hi agam ba lu te lo ta chu mo khon independent da bang ki pu yeng hi Hichi hi yon chance bol thela column to a state kidal na pa tamugam le leisigam kemat pa hi hichu isim to wa le India government yong kheu theyu am hon jong India government in jong China te bol to ma khwa bol lai le am odi nga jong ipi ha political inkisen nang le China influence ko beyin tin India government na thilpata chu thi pa khu tu lai tai tok kinia ki hu lim jing ai si thu hi am ho convince ki bolai ya hi ka sei bonga ki yo yong la ami kyum lo le thei lo ya hi khuchen dan hi sim phat te te nga khuchen dan ni sim do lo wai da gamin ki thi yo ke yong la gol lang pang a phat chum ne om ya hi ko yong le han wai ki ali hi map i va diu I me mo hi connected hi ngai na map hi chum am lo ding geographical via yong ki kamat te ding kimat te ding hi chi ti lo ho hi ai the le to apna thil hi aman nei pe na ju the pe na ju a dal a tun so na the na ding lo yo a hi lut kan angai tai tu lai I bui na pa chance la thi na di pa ti hi kin chi tu bui na pa hi advantage la thim wai le ni khan to di la thim lo le a ki sai phat le ambet mi hi di hi chu ke ma muran tham ba kan se ke pa me bu luôn main marazong hi movement ne yu to anen se ho che hi ta na to an su na sei la ang su I chanam chu na cover tan hi jong lekin specific dewa ka ga do nom chu I chan kinep na the ham hello ai main mara I movement pen hi nang man I chana na mu am ka ti chu I chan ke phathei ding ham ke pa me ye chu kha memra den mon hi democracy ke vai puru ya election hongoma NLD party chun ajo a vai pole to spy ho hen khu bol wai na achu ro wa ama no wa to ama spy hen vai pu chun by force a ai le ya chu democracy day hi kitam wanu ya sorry kolgam pumpia hi miu sen ama mun ama khu ama ve bo na he calls pa he sa na do le to hi kolgam hi area in kise nang le 70% tabang hi ichi revolutionary democracy pro democracy movement ball spy ho hin PDF ki te wa hin le so le thinglang mi ethnic kyon ENO na East ethnic national organization ki te farm group na agam area hi 65% pa to pa da to calls pe han ko pi ho bo he to pa wa kuneo gamla hoi to pa ye ta hai pa na hi se nom na chu call ga mai to hi government ki ti lo ti nai choi na government ni ki ti nai ya su to ai ho hin ken bi mi na hi ki democracy movement bo lo to ki thu a dan di lawa pawala special ka ki do hi cho ya hi tu lai ta kolgam din muna chu mấy thla ki vai pu na khang ya chu hat pa hena a to pha na gam gam ya vai pu khang ni hi chu e hon chance la to vai le la thim vai le to kan si gam chu hi to pha yo vai le kol gam chu iti le hung ki sim pha a phata ki vai pu nam dam ki sei the lo kum som yang so the kum som wal yang so the hi chi sunga chu in I gam chu ki sim tu the mi ta chu yo kan se ho in chen dan na gam li yong le e chun sim tu te on le kol gam chong ki tu te on chon ei chu bai sa ki ta chu ya
state munari nga hi ke wangin aki ha na de India sangai kolgamai to ai step khat bai yo akamu isu tumnaring government ipi ding pi ru dim tru to chi igami tin hi to pale ya hi pa ni ting ai tai ti chu her nga hin no hi tan sa ke la so le kolgamai yong iti channel kin hi ki muyo ta hi ve hi chu table chunga sei dinga chui thelo hi ho dinga cha mi ki ro min te no ya chu tu ki wai pu na nu ya spai mei thal khang jo hi gamla a chiu te le in chen si ma population is sim phat ngai chiu ting la chen a gamang ki chi ting la population hi kam wen gamu hi ya hi chan chu hi ti chu ngampi la sei ding I to pha le ya hi ding pa hi abaya ka mun te no compared to Manipur demand so aya Manipur lang hi mo pun te tin hai lo hi te ding ya chu ai wa hi khát chữ kí mầm đó tua kolgama hi khơi mà chan năng in thal cho hin ti thấy tao rồi ya hi chi revolutionary pa na hi ho gam lu ndri nga hi spy itam nei wa tal hi mitam nei wa hi ha nuai le Manipur boy ne ang khu changge man su an su thap the hi ye chu Manipur la mai le ta ki su nat le ki su pyo ki su nat chu mi ho hi kolgama ki se le na yo ye kolgama ki sel tamu gama hi to sanga mu ni so yu si hu aung ki su ma nga aung ki to pa ting la mani pula yang in ko teo peng ngam te hi ye chu mo access sam talo ko ya thala la di ta na am dan chu ti ya chu wacha mei chang khana wacha ni ki ka na teo ta nga hi kolgama mu me ni pata e bol do wa le manipur mu me ni na sata support na bol India government yang atir sanga ku kite in kheu pi thei diu cha ye chu India le Burma road na more tamu chito pa de ngai pa na chu kolgam langa I ho ta kheu tu lo le India yung ma bol thei ta lo re ya chu tu a ji nga jong e kheu pi pa no ta chu India ai wa nga chu kolgam hu hat le wan mani pula e myo he an ja ya pi wa ka mu chu le kolgam hat nari nga chu pen khom nari nga jong ya moi pass a ji chu China influence a ding kho a yin je wa chu am ho dong hin e ho to pen khom ni ga di ina ya hi thili chan le le ya number 1 na hi kolgam sunga hi to kan si gam hi to pha pha no ten legitimate mo tu hi yang le wai pu pat pat le kol te yang hin sa tha ma ni kheu pi te la ma ku na yang hi ipp la ro thia ina resource hum the cho se yang le kolgam sa ki lwa le resource tam pi ki nei cho internet le cha hi ke hin igam ania movement chu bolding hi yang le to emphasize bolding pa hi kolgam hi ki te han nang lung le tha panen bolu hi te langa hin mun hi siam do le ba chimuna ku na hi pai gam sunga ni pula na to ding yang kolgama to e senten tamugama ku na to wa hi hon hi chuin to thi wa le Manipur movement demand ki bodang hi chan kam ni ta tha hat sa ente ti hi ke ma muran ka kine na to hi alang ni a ki hat thei lo hina kai te nai le aya hi tha la be ai wa nga la hoi lang ko east lang hin na west lang yang le pi ham ki hat deu lo ola ki bolai wa nga la ide ba nga tha ki ne yo lo lai den mun ka ni chu ka to ai to chu hinge che pu chi chu adi hin chi chu hung lo hing han lang hele to na sei ho chu na sei banga chu mun khana chi ha nai le mun khana ong chu chance chu a hap be ding a hin to ga het nom ki chu nuk government o mena NUG khat Myanmar aban chu pro democracy group hi un na
Chia democracy government DCC chun chi group chun nukatiwa si mukhat omen hichi hi ho hi alliance hi na movement wa hi het hilo wa hi le pasai hila le please correct me chichu hi in ichana ama ho to nuk government to I to banga affiliate bol tho ham elo ale agreement ho to anen sei ho e hon I gamu akidel na sungti ho so ama hon e het pi ham elo le I pi sunga ki het thim tu na uma mai lo ai le tia chu e hon chi ke ho adi tia chu model jing ho and usually government chun to chi ho chu het pi na pi wa chi kam hi no ka pi ne ti wang chum lo lai na ama ho target ama ho movement chai le ni ji special college sula invite puring ti bu cham ho im hin tin ya chamon hi chi special ka sat na dinga pan le yu si ta chun ama pang khom ni na ki thu khom a support hong hi ya chu tu nya che hon jang hi chi special ka chu I sat ta phan wa chu I ho ngul ho yu si yong chu ama ho ngul ho to ngal ki sat khom ta chu ya chu ka sei bonga chu I ha no wa ngam ya na chi lu le amo ko ma vetang o kyon gam hi chan ge hi kol sol ka yo ta kol spe ho na ki hon kin khala ai ta ti chu hom phat le no bla dam lo wa cha mo yong chu hi chu recognize bol te te di ta to a jong interim president hi ka chin te he ya amo jong ki ki mu to a I thu chu ki pulu na man jang pon thogin na thu yang I hong ki sei nan te ti chu e man ma yang chon a pi hin te no pi pe na mo de chu tu spai sol ka do na hi ha ding pot tho ding hi cho yu si cho mon hi khu khat le ke pa man cha pi te te di wa ngai ta chu tua chuna pu chikan do lo na chu azi chu tua pro democracy group hi tua NUG te hung ha na lang Myanmar junta te chu hung down ta jong leo ethnic group tam pi ki thu khoma gal sa hi ji a chuna group chum chun atu mo chum ade yo chum hung hi khale chi danger ta khan hung hi ki ding hin ji chu hal choi lo koi ma ta lo ding mizo si ki hat sa ta ding ama to do sa to banga gel su ke hung ding hin ji chu group tam ta hung ki loi kho ma hi ji chun hi chi chi outcome na mabana hi future a hi chi nu I khat junta government hin khet lu diu chu ki paum ta khat nei banga chu a future di chu ga bena ai le boina jong hum thein te ti chu gin cha ro men nang ni pitin namu te te ding yo la bu ne te te ding ti la ka ding khula na ai chu bang chu te te ding a yi chu an ju ji jun ama chung thua cha wa ho wa nga ground level la ama thala yung pana hin khu phala na ta ho chu mi ma agam kai kam kai district a ko na ke wai pu hin ti no tu lai ta gala sa hin ti na mo chun amo thu lo wa chu and you to say yes and more ti lo re ya he chi reorganize involving pa yang ti jan ge ya hung ha sa re ham ti chu ang che head sa chu ya chu at hin ten ha chi ya chu ka sei nom chu I gam chu yen I hu do phat phana ne hina I period hung om yong le I gam chu ke wai pu re ngai ta kol gam 18 boy nang ke ya khat ke su ring yang le I gam chu in ki ro ai ta na ani na chu tua ki yap mat pi choi ri pu te ho ka chin te oi ka chin te hi ku lai ta enju yi hin ka kai gam kol gam hap ti ta ta alang ta bang nga ngal sa na hi ama ho hi kin pi oi ya chu ama ho gama hi koi ki la ki tia training ki kaya moni pi thal chu hung ki puwa ki hung nunga gal ki sa su ke chong le galam ka yu si cho ma hoi to Olgam sung chung lang na northern Burma hi Myanmar hi ya hi ti ho hi ama ho to so na pe na ane ki he a ki wi job na ki na ki tong ai ya chu he chi NUG yong hin
kia hi tikin hi apia amon agreement chi chen gen niam ka het lo ya yang le tu lai hi chi call try san na hi ama hi vai hop sa ai ya chu hi chi ama ho kia to ni ho hi ta connection ni wa kyo tiam wa da ama ho yen recommend involve thiu thi li so amon recommend involve wa en hu yang anil de loading thil khat home en hu yi government yang chu gal langa chu kia ya ki nga hi ji hin to tu lai ta kia yen he mo yo hi ki ho mi hi ki ho no ya na tong hi amo yo hi athum no ga mi amo pi the nai kol ga ma de ka ethnic group khat di ta hi ti chu recommend khat a bol wa le an ju ji nai chanam khanai thu la thinga chong le tu lai ta interim chale an ju ji ki wai pu na interim cha ka chin te ya abana prime minister hi current te ya thinghang mi ho hi adi na ke pang hin ten le ya anju ji sunga hi thu hi seino yep mina thinghang mi che ki ya so understanding ki ni yin tin ya jaka se banga che ho ringa ai chan se we kol ma wang tu lai ta buina hi pathe ni nen pe given chance ta bong hung ya chi chance pa hi amman cha yi the wa pi wai nai to the wa len chen khadwa chu ni te ding he ti wa chu ke ka ke lem chu ki pang me pu zo ta tu ai pu lu nang in zo an sei ho chu kol langa zo movement ong hi ha tai su ha no nga ye ti chu he in tu a hi ipi din mun adin mun hi kol langa movement u ibol na ba idin mun hi India a hi chen tam pe nu hi in na India a hi hoi lang mun chom choma nam mi ten ain kine piu India a cheng ho hi zin a ji chi tam na pen mun hi ji hen hi chi India a na su pi nam mi te a ko na I chana ki thu pi na kham ai lo ai le I ma cha lo pa wang chu india sunga yang mitam pi meeting mi team tam pi yang tu kol ga movement ki bol hi na sata support an bol chu ayi su yo kan sei thil ho hi the ding he tiam mon yang mu ya ina isu kinep na lin ta khat na ni wa chi kol ga movement hi vai ta support te he ti chu mitam pin convince ki bol jo ta chu hi chu ya ai le fiscal ya support involving iti teng le Manipur sungai sumdong tambe senai le ina sumdong ho ma hen ni ki thu piu tia dong hello by force to bangana demand bol ngana ye wai api lo ki thela pe le ke ho hen ai ta su la ko ma demand ki bol thelo ki thu pin mai ki thu mai le som ja khat ni pe u ki te on som khat ki mu yo lo cha hung leng ro yi lo in tinai le ya hi manipur lam panai ki thu pin chu phapi ki muna cha wa nga hi ngai tu wanga achu atham na dinga hin na phat chum ta dinga ki mu yo lo te ka khanin yo pound ki se tra krol khat krol ni ta bang hi allamin ki ho hin mu la nasta na ka toro de chu am dan ju khatina e sum lo ya hi ki ho yong ki ha sa ye chu mi kol ko ma chu mi u se refugee jam ma yu ta ga ma le ta la min ai le ya chu mi pi te ko ma sum ki thum the ta lo ya hi adang danga ila na kham agama thing I ma po ki jo ai ta hi thel la choi ri chang mai lo ki ho la na ki to hin te nai le ki chal jo lo hi de banga hi chui ya ajua in seu thu ha chu ki ong tham ka se du nom hi masang la ya ipui pa te on british kala na sa no pa hi ke him mi ke kharwa chokor san the ya gal in sa hi ro ve tia hi kana mu cho aje chu jo loading galen ki sa da nam so kate pathin ho te I wa ipam dan ki bang hing yang le thulun luyan old testament sunga chumen ngal na sa dinga le nagal mi ho so na yo de na yo lo khol tu masan na yo lo de ki champion na ti juna thu old testament chun new testament ha le pa kai su in na sa ding le to winang ki ngai to masan nang sa na ti cho to ai o hin ani pur sunga igal bolo hi
emotional movement a kitong plan hoi ta kitong ya chu tham khat ang nop jab le emotion chu khela ji ang boi phal emotion kal ji a hi yo nai to in tinai le plan chum lo ya chu ati sa pa pu te pa te o yo chu ipidinga e gamu asu ke om i thal hom sa hom hi cho hi pang khom khom le boi de ti wa chu su ke o cho ya chu tu nya ho hi chi lesson pa chi ba ti gal sa jo ha asa ji iti ki sa le ke u dong gal ke ti cham ka ten a jo lo ring gal sa lo cho a jo ring a san wa phat chum na ni ji ji wa ka ta yang present chamin men thau kun na gam abul wa ka te ka se nom na chu gal hi e ho hen emotional movement a ko na emo sa no jo ding yong jo lo ilung han ma na i jo lo ring yang ki sa manipuri nga yang hi pa hi si mentality hel dio plan sim dio I bol hi jo dio hi cha chu material a yang hung ki pa chum de gal ki chu I jo ai le I gal wan jong in e ki cha chu nam dan chu ka te hi ta chu ki khang de cho le chu ki yo lo hi chu ya hi gal bol ran jong I thim pu ta kam wa ji chu phiam ta le emotional nga chi wa to hai le business la ya ki chi ki na ya chu pulun cici politics na sei chai ka inte correct son khat ka ga bol nom ka ti dan cho gal hi e ho hin to ana ho na president pau chun thau tam na bol chu aman gal a bol la hin e ho ai gal nang hi win na e ho hin ma ke ve a gal ga ki bol ma sa khalo in to manipur jinga jong idin munu chun he chu la to bang chong hi ji a chu gal hing kha gal bol da na thu hin jing jong le tu chana hi in nan tho na lai wen na gal do ki ti zo ding da na he che ka chu to chu ka ti a chu ka hin se ya ai le nang jong na het sa jong le na sei dan chu tham khat ong I khat diam ka ti he e chu ama example a ka sei thu ya ne ho condition da chu an ki bang lo pi chu ai wa nga chu ki e ho chu le e ho gam jo chu min adu cha chu ina e ya chu ga lum chu e ho mi gam ki du cha he lo e ho om na sa chu min e chu I ta chu e si pa chu ya chu agal bol dan chu le tha kha kha ya chu min I gam min chu ta le I ti ki bol le ki yo ding ki ting yo dam ti pa chu na e chu plan nga ya ka ti thu chu e wan to he plan ki nei lo ang su ro pha le ki ko tu a chu langa galam te ki dal lu na ki bol bo ya ai ta plan thei lo hin tin ai le ya hi I hat wang wa strategy lo wa gal ki sa na ya gal jo lo ki ying chu tu ni to ka ki pa me pu lun India jong lam kai nam lam kai mai hin na I che hoi to ai kol langa I movement a lam kai ki na hin nam lam kai ki na hin arms lang hi jong le civil body lang hi jong le che ho hi khat ve cha jong ki ho khom na ai lo le collaborate ti ki bol khanai lo ham group level awang ki bol hai wa ke ma ta awang chu ka ki mu pi ka kheu pi so ke ju to ku kin pi lang hian manipur hian nang ku ki in pi India hai na all India lam kai wa nang human right langa ho hian nang yang le contact kan ni yang ka ke hu lim ya chi sharing ka bol jing ya chi yang le manipur sunga nam na tong group chum ho te yang lam kai si 80% te mai lang ka ki mutu pi lom talo pi kan po pi langa ho yang bona ka ki mutu pi churat chan pu langa ho yang ka ki mutu pi a result hoi ta wang su su ro thei lo la ya thu bo chu sharing ki bol na am ho yang chu in theory chu kol ga movement chu support su kai na chu lang khana se nei chu ki pa na tua hi tua anzo anen sei cha sat lang ukrul lang kamjong lang chi ho khu e ho tua main mara itup now gampen ju to chi lang ho jong ki mat nam agam dan to bang geographical location chu I to bang ham ti chu ai hello tampi ki in na pulun tu kolgam
movement ki bol na demand ki mol gam chung langa chai le khuchi mau ko lange na ukrul district mau ko lang ta kon chenge khu gam gi ki ma ni cho chale hung su chi chi pya chinil to ka ya chu igamu manipur ta ki man chale na lin cho sa wa sa kilometer janga langbe hong di cho i khat gam gi i khat jali ho janga wang tam be miten hi chu ya ya hi sai bai sai hin chang thei lewan ke de da na china i tha na ki tong na to na hi i lungyang ki man in ti tha yong ki mat thei ding hai ti pa hi lam kalang thanglang chula om sai ta o chalang chu strengthen bol ngai ta lo which is so lam nang yo khi ti le strengthen ki bol thei dam ti pa ko tu ke de na penta han chu ti lo le ik ka mi am pa hi ho dinga ki yom na communication buina asana tampium tu ho yang lesson la theo thil khan hong hin te pulun nang chu US citizen khat nei na le chu ting le langa chu lam kai khat jong nen ka het kilo le very influential khat jong nei in the chen state na chu ai le to manipura human rights violation hi ka het pui Myanmar hi han lang India hi jong le ito banga ithu gen the na ho hi nang ma capacity international level na loi na gul ho ko ma chi cho chung chang thu hi pan la the dan lo ham yo kham kham awang se pan kila ti thu ho hi ki sei ying ya midang dang yang se yo miten for example manipula 2023 May la buyang mo apana jing tarik li May tarik nga apana ma hi then lampi World Baptist Alliance ho yanang America Baptist Convention ho yang lam ka din ho gang ta ka ya sa amoto ka kyo wa siwa ko na mon jong government ai na in pia ma government ai thu head sa wai ta chun na ki tong hiya sumla pai lang chun ki thu pi hu yang le tu la la chu gang ta thu ki lut pa chun na tam pia to thu chu la kana India government yang ignore na bol thelo na thil tam pi hu ma chong le Washington DC ngayong India embassy nang dang yang le protest ga ki bola e thu ki phu nga o ita chu om le American yang thamkat pressure and pi ya India nam thamkat attention and pi ho yang chung tho so pulun to Manipur government an sim good pen chung chang thu bai nang ni pi ngai dan na neyam jo meeting ki pat masanga ka brief ka sei pen na formation of Manipur popular government si chung thu pen ai nang in EPT SS na bolam ai lo la EP advice na sei pi Manipur politics second ka head in tinai la ka kya kum nom lo ya ta se ya ye chen lo na ki kum hi ka de hin tin ai wa nga to suan bol wa written agreement hi ta banga mai le join na nge ti chwe le chana ma compromise bol na khat hi ya ai chu government in pass on le a hoi na khana me tia wang chu ka gel chu e ya le ti lo wa azi chu MLA ho chu ki resign lo hi jewa chu constitutional obligation kha cha nei win na ja chu pum jawa jaw da jing yong chu ma ho chu dan chu a diu da nei ji a chu chi chu nge chi chu issue wang chi nan te hi jong le hi chi ji a ka jaw lo wi ti khat chu a ji khat chu ngai hi ji a chu tia chu ki bol hi ti jong chu se win na ai pi ngai dan na ne Kay wanted to answer super wanted pi pomo be se pui is not bad katiran cho dan chu de ma dem lo ye chu I thum ding pa chu ni pi du le no de yang ka bol pi du na ti thu ya na
He cho ki bol le ya pa chu pum le mang dai tai ti nei lo ya ai wa nga chu des dog ka nei chu piam ta de me le to e lung tim tim be se wa ai chun no mi yo la mon manipur government ki sim ka chi pp policy an tha sim wa su mang ngan gun di ham ti ong chu tham ka ngai tu ding wang chu chu ka te ai ya chu chan kam khana government central government in chu chal cha na khat thilwang chu om ding wang cha phai ka ti chu ai to hi mi pi tam ta hen ki zo thlep na he ti amu dan angai dan apom dan hi ana ji chu UT state chum to bang ki thu ma ele manipur government sim na che ho ikinu ipimam ti jong le adi hin ai wanga chu politics a chu I chan hi wang chu politician ki lo ji chu na khe he na pumzawa azau dawa hele chung thu chi ti en tan ding ham ti khat nong chu ki hin aji chu ma chu o taking nei MLA o chu ki hasil na khat dan nu ya India dan pi nu ya ki hasil na nei khat hi ji chun ji chu se ya la ki resign hu ngai a hin chu ki resign sanga ki resign lo chu phazo hi ti chu hi in la ya to manipura politics chi dan he e hon standpoint nu ti dia chi dan no gali sat dan nu chu chu hi in na ngai dan honest anen se jin ka ki pan banin bulun tua hi chorchan pur sung hi hen lang mun chum chum hi jong le relief ke ma mi ta wi ki na la hi na hi chi ho hen la I movement I lol hin new hi ta ho pum nga ajing hi win hi cho ho gan thei ta ta hu mu hin ama ho future lo a hi na jing ka li pi me ne dam ni la li pi me ne dam ti bo cho future ro hin ma hon to banga relief ke ma gan thei ta uma asopi athi loi ai lo ala ina lo kya la pi loi to bang tam ta ma hin idin mun hi ve na hi le government i kheu na dong chi hajing le ki lo ma in ya sat dan apoi mo dan chu UT apoi mo dan achu ma ke bai hom na apoi mo dan chu tua idin mun wa a hi le ilam kai ho hi nop je mi mo je mu wa hin tin ti am hi lo wa hi le I PGA hi to bang din mun to chan ge wa jong hi government ni thu hi sei khama sa lo lai ham iti namu am nang chi yo ai thuni ki ta men ti nai le gol men yang ko to ki ho de ham ti ya lu confuse cha ye cho khata ki ho yong la chi la ti chom lo hina khat se se ki ale abona ke ho pi ding pa hi gol men mit mo hi thei lo so yo ai group ki tam be se na lo chi organization group ITL ti ki ho yong le ti la chom lo ding su ta am ho ding a ki ho pi thei pe na su he ang tu pe ta he e ho ku ki society pum pi represent boarding body khat ni nei lo pa na su choi cha chu pangai wanga chu pin pin yang chen ga ma na thu sei ki ti aya he ei mo ki tu mo na kilung tu thelo na pa hi mi de nga hi iki thu pi no men jang iki thu pi thelo ta bong khat I ding a pang nom jang seong le I ding a pang lo ho ding a yang chance la na pata chi wang hi ke yong kalung dong chi nei thelo pa he I ho hi ke wang hin kol ka mang ki su ti ngai le ban ko la ding in le lo pi ding na to sa rang chen sa rang ka ti yang he ye chu mi in le lo am sa hina ai le am sa in um sa ya wa no ro ding tam pim zu to hi agam ki la le chen sa lu ding I dem ho yo si ko cho yo si ko ban no mang ding ai na lo la pi ding to yang akot yo su ki khai chu chung la nga ko cho ko hong nong ta lo de ya ta to ki yin hi air strike chu tol yang a course pa mi yang le min chung nga ko na de ta in khat the ya hi na
chỉ ya hi mi pi ho hi ki tol lut ngam lo cho chứ thì là tôi ông tol lut ban thi ta chứ mà ya hi ki thu bo ya jat ki ya la he chung langa leng pa khu ti control ki bol jo ram ti pa he chỉ new ji no an bol ro yong ki pa an bol ro he yong le in yong i bol ro thiam yong le he chỉ khong ki bol ro le to ka sei pa chu a su ne ya na bol thi ta chu 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 naga se le pulun kolgam zong hi aboi na hi so nei tan na ang kipat na hi eho manipur boi na sanga kipan masa zo hen ichi hi democracy ga mo to nang na chen na gama te se pu hot to banga chu ep policy anei I ma cha nei lo ham UN level hi an Ani jo ne tu kuma hi yang million jala somni pi de ti wa ai wa million jala somni wa cho kolgam pum pial nga ki hom kham lo ki chana I ma anuk ta ga keu lim na kan do be num chu to sum ki to ki thu pina abol gut pen chu NUG te chu na eh ai le tu masanga chu election khat abol lam e khat junta te na ka khilwa bor chu chamat nei brief pe the diom chi chung chang to eh chu ama election on the democracy lo am ti kha chu me ji na eh mon international body trick about we na sitting about tu ya aye tu agama tu election ki polling le party yo si yawa boli ya ma hon amo a jo lu de ho yo si aka la wa amon a jo de ho si bi party ho bu am sa wa wo da bol ya yes and fair election hello so a legitimate election hello ya so international level and UN hi ang ko yang le recognize bol num lo pi Russia le China ho in itu pinum na ita bong bol ti ho ga ya international level mo cho akut fan thei mi chu umbe lo cha ti pa me pulun Burma politics achen ga nung chi kile ona po to anjo anang yana say that pro democratic mindset nei tampi kiloi ko ma to janta he ado o hin tian so isai sai ta tun ei ho ka chen hung chi nyau za pile ei ho ka jong cho abangen ha do jang na ta le yin jang ki show me ki ku ki nomenclature subscribe he fiction ayum ki hi manipula ha sa pen je he na politics bol pole hi politics of nomenclature ti di kam pa he hin hi ta mang kha jang he Burma chen ahung thei dem na ai lo le Burma langa chen hi manipura bang chen hi ti lom be se a chen hi nomenclature mindset by deeply in rooted hi po pro democracy chang ma le pro democratic dang karen ho lang dang ho chung ki wam pan ai ho ka chu khanin ki thei nan te ti lam do la na mu am chi ka la cha Manipur le to tamu district yang chu kigam yi ya Manipur la thil su yo xiang chu kolgam chi chanam ma cha affect cha bol to ya kolgam ma cha chi mindset ho chu mentality chu to ya yong le Manipur bang lom ma wang chu kasi nom na chu zomi movement yong le amon jong gam yo si hum yong le amo han na mun chu chin hill northern side ga de northern chin hill ina amo chen na gam bugia asakai gam tua gam kitel gam ma cha mo chu influential yang hello hat yang hello mi thop cha bu cheng ai ga de tamu ga ma yong chu zomi yong cheng a phalam khan kha yong cheng a lu se yong cheng a tharu yong cheng a ki yong ki cheng ya in ko teo taro hi pi bolyong le nam pi dinga ti sanga ku ke ho movement ti le ke shubo dan ti o ai ji amo im kol gama chu ai ti to bang ti tam khat to ayong tho chu mai hi chu aya amo te yong khat bi
tu ningkum February ki moto kisei pi ya ku ki state koloma ki dala hi acho ibon wai pen khom di hi ti chu amoya ni kisei le amon jang enge ke on ka bol hi pdf fa yaw kai vin ti de khatharu langho chen pdf fa yaw kai pdf ki ti chu atu special kal hi akijoai la ki chai ta movement gul chu ya chu ke ai gul achum be lo hin to na hon hi chi kol ga mai ho nga state nan da lo chu ki on jang ka pamu ge ti chu ki kheu lim hi chun tamu noi lang phang lang ayang koi ku ki pam loi tharu pam loi yong le khana khat i ke tu thiam diu mi pi te hon sinei lang nei na lo wa ani nya scores pai do ki chun i yo kham khama pen la ding a hi ti a chei diu na hon jong ku ki pa mo ko ma chu ku ki pa mo chu na ka su bui lo diu na su se lo diu na ma sum la pa na la lo diu kyo na ka bol lo diu ti chu agreement ki bol lai na so kin ya na ki tong form ya tu chen ge ya hi so pi pen chu atwa KNAB na to hi lo thi khan nang hi le adang da ho in ko te ho zo ho nyang tong ki kheu pinum ke ho te ati ai wa nga ke ma mu ra nai hat na sat lo le mi ni nui sin i hat tiang le mi ni tu si a ja ya hi yat ke mi ya nam khat hi kilo ro phat phat ta di hanang hi le chu phat le hin choi le him jong aya sang lang thingin phat le hin thu yang se le hong cha le na te te ka ye ya e mi te thing lang mi te la hi hat pa ki ka ye hin te tu lai ta hi ya hi hat ding bo wa na te ka mo hi ai ki hat lo le ta bang ki lit sang na ko man thu se la lo pia che he cha ye pao me ulon tu gil la gil tampi nen se ki pao me pu doctor tong khulun hawkip nang thu man tam ta nei sei pi un chu ting le main marai movement pe no possibility ho jong chu ting le challenges ho jong chu ting le ngai chat ho jong nen sein he chi tu ni la discussion he nam India hi han lang hoi lai lai yong le nam kai hon jong anang ai jingo a hoi ta follow ball hin ma nok na ngai tin kyon no disseminate ball thei dan dana ka hen ball di hin tin he chi tun la ana sei do ho tu man tam ta ho he inam sungo kilung to na le machal na le pan la tha nan jong pang nan tin tu hen season ka en masangin concluding remarks na sei no ma hele nei sei pi thewe pu ke wang hen ka sei nom chi hon i bui na ho hi mi ki ngo yang British te ni su khen yo ai lo le India ni bol yo me le ni bol yo ti mi ki ngo hen tin pathen ho an chon se na bol phal sta na ngo ji ji wa ama bol ko pi ai ta bang da na hi ke hen ai ma i ki sim tu ding bu tu pi hen ai ma chu ki sim tu lo ko mani su khan the lo na i ki khan na chu ai yo ki lung khat lo ki ya hi ai ma ho yo ki lung khat wa nai to di plan ne ya nai to di ka di chu le nyo ai ni xiao yo xiao hi na ho media ku na tu lai media khang ya media ku na hi thu su nan ba lo nan ba ha bo lo mi pi te o mi la moi educate hi ha bo lo nga ye ti wang hi kan ti khong ro me na to an xiao yo si hi tu phat khang masang lai ta bang pui pa hat lai agam yo si ki vai pu wa to a chu hi thei lo ai ta ya hi geopolitics song sim pha ngai tai ti ho ji yo yo hoi la ngai ti sim de ngam ti ho chu ai ting le a ba nong in ti no che media ko ne jong mi pi te educate in bol nang chong da thapi na ti khu na yo hin bol wen nang bol gam movement hi ke wa basic tu lai ta de nga abai yong abai pen wa ko nai thil tampiong manipur phat chum de hong ki bol ro thei ding ho tampi ka mo ya chi ama support phan hin chi thapi lewan phan te ti hi kai ka sei no ma ye chu kum nga sung hi ta ulang chapang yong manipur langa thing noi mi building sunga chen wanga kholanga thing ngal nam na to mi asuna ya na thing noi ya thing noi ta cheng wa sunna ya na da ma tho wa agal to ke mai tu ke gal tu at pang pang yeng te no he chi hi iti le
ก็ที่อีจอเทียดีมตีนอนลองเล่นกิทูปีโลเลยกี่หัวเสียว่างจูก็ฮิวปูไว้ที่จูก็เสียโนมเห Kipa me bulun tu mantam tak tak ni sepi unna mese song so ahoy mama zingen jule tuni la discussion na ve zo sin kolga mai movement o hat thine ding zu ting le India ai movement o hat thine dingen ibon cha wa yum na mun chin wa tawn en ki gel do su ke ti chu and the bridge stand na ve zo si kan tim na entin ka ki pa ven bulun tuni la se son su chan chui ta hen mang pha ki ti di chula nang chu jing ka ai na lai na bulun jing ka sun pha mang pha jing ka pha mang pha